Вітаю вас, шукачі істини та хранителі давніх знань. Сьогодні ми зануримося у вир часу, щоб розкрити таємниці дня, коли небо шепоче, а вітер приносить не лише осінню прохолоду, а й вісті з потойбіччя. Приготуйтеся, адже перед нами розкривається завіса над Мироновим вітровієм. Сьогодні не просто чергова дата в календарі, це переломний момент, коли сама природа готується до зими, а люди з давніх давен відчувають зміну енергії у повітрі. Цей день, оповитий вітрами та пророцтвами, може як нагородити, так і покарати. Він тримає в собі відлуння вікових повір'їв, що передаються з покоління в покоління. Пам'ятайте, що в такі дні варто бути особливо уважними до знаків і дотримуватися встановлених предками правил, адже порушення їх може мати непередбачувані наслідки. Народний календар називає цей день Миронів вітровій або Миронів день. Ці назви не випадкові, адже саме 30 серпня часто відзначається посиленням вітрів, які, за повір'ями, несуть не лише зміни в погоді, а й вісті з інших світів, впливаючи на врожай, здоров'я та особисте життя. Це час, коли світ стає тоншим, а межа між явним і прихованим розмивається. Люди придивлялися до вітру, намагаючись розгадати його мову, адже він вважався одним із найпотужніших провісників долі. У церковному календарі цей день присвячений пам'яті святого мученика Мирона Пресвітера, а також преподобного Феодора, ігумена Києво-Печерського. Святий Мирон жив у 3 столітті в Ахаї і був пресвітером за часів правління імператора Декія, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн. Він відзначився незламною вірою та мужністю, незважаючи на страшні тортури, яким його піддавали. Християни звертаються до святого Мирона з проханнями про стійкість у вірі, про захист від ворогів та спокус, про зцілення від недуг, особливо тих, що пов'язані з вітром, простуд, ревматизму, а також про благополучне повернення врожаю, щоб вітри не знищили плоди праці. Це день, коли духовна сила протистоїть стихійній, але водночас шукає з нею гармонії. Недарма в народа святого Мирона часто асоціюють саме з вітром, нібито він сам володіє цією стихією, або ж може її приборкати. А тепер дозвольте мені розповісти вам про святого Мирона Пресвітера не як про сухий факт з історії, а як про легенду, що пережила віки, сповнену віри та мужності. Уявіть собі часи, коли християнство тільки-но пробивалося крізь товщу язичницьких вірувань, а імператор Декій, як розлючений звір, прагнув розчавити молоду віру. Саме в ті буремні роки жив у Греції, у славній Ахаї, чоловік на ім'я Мирон. Він був не просто віруючим, він був пресвітером, пастирем душ, і його слово було як бальзам для тих, хто страждав, і як гроза для тих, хто спокушав. Його серце палало вірою, а уста несли істину, незважаючи на загрозу, що висіла над кожним християнином. Прийшов день, коли правитель Ахаї, Антипатер, святкував своє народження, і, як це часто буває у тиранів, свято мало бути затьмарене демонстрацією сили, гонінням на християн. Ztracený knoflík z oděvu značí ztrátu kontroly nad jistou situací nebo brzkou změnu ve vašem životě. Knoflík drží věci pohromadě, jeho ztráta symbolizuje uvolnění, nečekané rozdělení nebo ztrátu stability v nějaké oblasti života. Je to výzva k větší pozornosti. Nalezení staré mince na den tichých varování je požehnáním od předků a příslibem nečekaného zisku. Mince, zvláště stará, je symbolem trvalé hodnoty a spojení s minulostí. Nalezení takové mince v tento den je vnímáno jako dar od duchů předků, kteří vás upozorňují na příležitost k obohacení, ať už materiálnímu nebo duchovnímu. Pokud se vám dnes nečekaně rozsvítí nebo zhasne světlo, duchové s vámi promlouvají a něco důležitého naznačují. Elektřina symbolizuje životní energii a vědomí.
Její náhodné výkyvy mohou být interpretovány jako snaha duchovního světa upoutat vaši pozornost a předat vám zprávu, která se týká vaší cesty nebo rozhodnutí. Buďte vnímaví. Sny v tuto noc. Sny prožité v noci z 29. na 30. srpna a z 30. na 31. srpna jsou obzvláště prorocké. Jsou to tichá varování a předzvěsti, které je třeba pečlivě dešifrovat. Tekeli voda, čistá tekoucí voda, znamená vnitřní očistu, jasné emoce a plynulé řešení problému. Předznamenává období klidu a emocionální stability. Kalná stojatá voda varuje před skrytými problémy, potlačenými emocemi nebo podvodem. Může naznačovat zdravotní potíže nebo konflikty, které bublají pod povrchem. Potopa, silný déšť. Může značit přemíru emocí, pocit zahlcení nebo velkou změnu, která smete staré struktury. Je to volání k přijetí změn, i když jsou náročné. Vlastní zvířata. Divoká, útočící zvířata. Symbolizují vnitřní obavy, potlačené instinkty nebo vnější hrozby a konflikty. Musíte čelit svým strachům nebo se bránit proti někomu, kdo vám přeje zle. Krotká, přátelská zvířata. Jsou posly harmonie, podpory a spojení s vaší vnitřní moudrostí. Mohou naznačovat, že se blíží pomoc nebo že jste na správné cestě. Létající ptáci. Svoboda, nové nápady, touha po úniku z každodennosti. Pokud ptáci krouží nad vámi, přichází důležité sdělení z chora. Pokud odlétají na jih, hledejte hlubší smysl v loučení a příchodu nového. Domy, stavby. Vlastní, známý dům. Reprezentuje vaše já, vaše nitro a rodinné vazby. Stav domu odráží váš vnitřní stav. Je-li dům stabilní a útulný, cítíte se v bezpečí. Otejst na muže, co bude potřeba. Čistá voda, ideálně dešťová nebo pramenitá, ale postačí i kohoutková. Hrst sušených bylin, máta pro jasnou mysl, heřmánek pro klid, levandule pro ochranu, případně rozmarín pro očistu. Bílý šátek nebo ručník. Zase, kdy a jak provádět. Nejlépe večer před spaním nebo brzy ráno. Napusťte si vanu nebo lavor s vodou. Do vody vhoďte byliny a promíchejte je. Nechte bylinky chvíli louhovat. Sedněte si k vaně, nebo se do ní ponořte, pokud máte vanu, a zavřete oči. Představte si, jak voda s bylinami absorbuje všechny vaše starosti, strachy a negativní myšlenky. Šeptejte slova. Vodočistá, bylinná sílo, smyj ze mne všechno zlé, přines klid a světlo, otevři mé smysly pro pravdu. Co dělat po rituálu? Po dokončení rituálu se jemně osušte bílým šátkem, který symbolizuje čistotu a nový začátek. Vodu s bylinami vylijte do země, nikoli do odpadu, aby se negativní energie vrátila zpět do země, kde bude neutralizována. Během celého procesu se snažte udržet mysl klidnou a otevřenou. 2. Rituál uctění předků pro získání moudrosti a ochrany. Cíl. Navázat spojení s duchy předků, požádat je o moudrost, ochranu a jasné vedení v životních záležitostech, zejména v rozpoznávání tichých varování. Předkové jsou strážci rodové paměti a zkušeností. Co bude potřeba? Malý kousek čerstvého chleba, nejlépe vlastnoručně upečeného, trocha mléka nebo čisté vody, malá miska. Kdy a jak provádět? Večer po setmění nebo brzy ráno za svítání. Najděte klidné místo. U okna, v zahradě nebo u rodinného obrázku. Položte chléb a mléko, vodu do misky. Zavřete oči a představte si tváře svých předků. Pociťte jejich přítomnost. Tiše promluvte k nim. Nemusíte nahlas, stačí v mysli. Milí předkové, strážci našeho rodu, děkuji vám za vaši moudrost a sílu. Prosím vás, veďte mě. Chraňte mě před skrytými nástrahami a pomozte mi naslouchat tichým varováním osudu. Ať vaše moudrost prosvítí mou cestu. Co dělat po rituálu? Nechte obětinu na místě přes noc. Ráno poděkujte a chléb a mléko, vodu z misky buď zahoďte pro zvířata do přírody, nebo zakopejte do země. Nikdy je nekonzumujte sami, ani je nenechte zkazit v domě.
3. Vytvoření ochranného sáčku proti negativním vlivům. Cíl. Vytvořit osobní amulet, který vás bude chránit před negativní energií, zlými úmysly a pomůže vám udržet si jasnou mysl pro vnímání varování. Co bude potřeba? Malý látkový sáček, ideálně z přírodního materiálu, nejlépe bílý nebo modrý, špetka hrubé soli pro očistu a ochranu, sušené byliny, rozmarín pro ochranu, třezalka pro odvahu, levandule pro klid, malý osobní předmět, knoflík z oblíbeného oděvu, vlas, kousek nítě. Kdy a jak provádět? Během dne, kdy cítíte potřebu posílit svou ochranu. Do sáčku postupně vkládejte sůl, byliny a osobní předmět. Při každém vložení vizualizujte, jak tento předmět získává sílu chránit vás. Při vkládání soli si představte, jak pohlcuje vše zlé. Ohlížení se zpět, když opouštíte domov. Ta mystická příčina. Když opouštíte domov, měli byste se dívat dopředu, symbolicky se pohybovat vpřed ve svém životě. Ohlížení se zpět v den tichých varování se považuje za pozvání pro zlé duchy nebo neštěstí, aby vás následovali, nebo za uvázání vaší energie k domovu, což brání pokroku. Následky porušení. Můžete se potýkat s překážkami na cestě, pocitem uvíznutí v minulosti, nebo se vám mohou stát nepříjemné události během dne, protože jste si něco přinesli z domova. Mohou vás pronásledovat duchové starých problémů. 8. Hádání se a vstupování do konfliktu. Mystická příčina. Hádky a konflikty vytvářejí velmi silnou negativní energii, která v den tichých varování působí obzvláště destruktivně. Ruší harmonii nejen mezi lidmi, ale i v celém domově. Následky porušení. Dům se naplní napětím a neshody budou pokračovat. Vztahy se mohou trvale poškodit a pocit klidu a bezpečí zmizí. Negativní energie se může rozšířit i na vaše zdraví a celkovou pohodu. 8. Zabíjení pavouků. Mystická příčina. Pavouci jsou v mnoha pověrách považováni za posly, strážce nebo tkalce osudu. V den tichých varování jsou jejich tiché přítomnosti vnímány jako signály nebo ochranné amulety. Následky porušení. Zabití pavouka může přinést smůlu, zničit šanci na dobré zprávy nebo dokonce přerušit důležité spojení s neviditelným světem, které vám mohlo přinést varování nebo ochranu. Můžete ztratit důležité informace, které by vás jinak vedly. Niyath. Nechat v noci otevřená okna do kořán. Jestli mystická příčina. V den tichých varování se závoj mezi světy stenčuje. Otevřená okna v noci jsou vnímána jako pozvánka pro putující duchy. A to jak ty dobré, tak ty méně přátelské, aby vstoupili do vašeho domova. Následky porušení. Váš domov může být rušen nepříjemnými energiemi, mohou se objevit nevysvětlitelné zvuky, pocity chladu nebo neklidu, mohou se zhoršit spánkové problémy, nebo se mohou zjevit zlé sny. Je to jako nechat otevřené dveře pro cokoliv, co se toulá. 10. Chlubení se a pýcha. Mystická příčina. Pýcha a chlubení se vyvolávají závist a negativní pozornost. V den, kdy jsou energie obzvláště citlivé, přitahují tyto negativní emoce zlé oko a neštěstí. Mysliat následky porušení. Riskujete, že o to, čím se chlubíte, přijdete. Může se vám pokazit úspěch, ztratíte cenné věci, nebo se setkáte se závistí, která vám přinese neštěstí a překážky. Humilita je dnes klíčová k udržení požehnání. A tak s těmito starodávnými moudrostmi a varováními se náš dnešní průzkum Dne tichých varování chýlí ke konci. Pamatujte, milí přátelé, že staré tradice nejsou jen relikty minulosti, ale živé prameny moudrosti, které nám mohou pomoci navigovat složitostmi moderního života. Věnujte pozornost jemným signálům, naslouchejte šepotu osudu a nechte se vést svou intuicí. Nebojte se skrytého, ale respektujte ho. He taught the importance of hard work, humility,
and the sacred connection between humanity and the earth. He believed that tending the garden was akin to tending the soul, a spiritual practice that brought one closer to God. Even in death, Fiacre's legacy endured. His hermitage continued to thrive, and his grave became a place of pilgrimage, still renowned for miracles, particularly those related to healing and the fertility of the land. The legend of Fiacre reminds us that true power lies not in conquest or material wealth, but in service, in harmony with nature, and in the quiet strength of a faith that can move mountains, or in his case create gardens where none should exist. His story is a testament to the transformative power of a simple spade in the hands of a pure heart, a reminder that the earth is not merely dirt, but a living, breathing entity capable of profound blessings. Informational block. Signs of fate. On St. Fiacre's Day, the natural world becomes a living oracle, offering glimpses into the future for those with eyes to see and ears to hear. Pay close attention, for the signs of fate are all around us. Weather and harvest. Omens. Clear, sunny skies. If the day dawns with a cloudless sky and the sun shines brightly, it is a powerful omen for the continuation of a bountiful harvest season. The earth is content, and its generosity will extend into the coming weeks, promising well-preserved crops and prosperous yields. Persistent rain. A day marked by steady, gentle rain, particularly in the morning, indicates that root crops, potatoes, carrots, beets, will thrive in the coming autumn. However, excessive or sudden downpours could signify that fallen fruits might rot quickly, so gather what you can from the ground. Strong, blustery winds. If the wind whips through the trees with unusual intensity, it is a harbinger of an early and potentially harsh onset of cold weather. Prepare for winter's chill to arrive sooner than expected, and ensure your homes are made snug. Birds gathering in flocks. Observe the birds. If large flocks of migrating birds begin to gather and fly south with urgency, it's a clear signal of a severe and long winter ahead. They know what's coming, and we should heed their wisdom. Heavy morning. Dew. A carpet of thick, glistening dew at sunrise foretells excellent conditions for pastures and grazing animals. It suggests a period of gentle moisture that will nourish the land, ensuring healthy livestock and green fields for longer. Abundant spiderwebs. If you find numerous intricate spiderwebs sparkling with dew in your garden or around your home in the morning, it's a delightful sign of warm, sunny days to come, extending the pleasant weather well into early September. Sometimes stubborn. While their steadfastness is a strength, it can sometimes manifest as stubbornness, making them resistant to change or new ideas if they don't align with their deeply held beliefs or practical logic. They are like old oak trees, slow to bend but almost impossible to break. Their destiny often involves creating, cultivating, and providing, bringing forth beauty and sustenance from the raw materials of the world. D. Name days, associated names. While the concept of name days varies across cultures, on August 30th we particularly honor those who bear names connected to the spiritual figures and virtues of this significant day. The primary name associated with today is, of course, Fiacre, a name that, though less common now, carries with it the essence of resilience, humility, and a profound connection to the earth. If your name is Fiacre, you are said to embody the quiet strength of the saint, possessing a nurturing spirit, a deep love for nature, and an ability to bring growth and healing to your surroundings. You may find yourself drawn to pursuits that involve caring for others or for the natural world,
and your steady, grounded presence is a source of comfort to many. Other names that resonate with the spirit of Saint Fiacre's Day, even if not directly a name day in the strict sense, are those that evoke nature, growth, and the earth. Consider names like Flora, Forest, Lily, Rose, Sylvan, or Terra. If you or someone you know bears one of these names, today might be a particularly auspicious day for you, a time when your innate qualities are amplified and you feel an even deeper connection to the living world around you. Reflect on the virtues of patience, cultivation, and healing, as these are your inherent strengths. Traditions and rituals. What to do. Key block. Now, let us turn our attention to the ancient practices and heartfelt rituals that our ancestors observed on this potent day. These are not mere superstitions, but sacred acts designed to harmonize our lives with the rhythms of the earth, ensuring prosperity, health, and spiritual well-being. Year of the Garden. Blessing for abundance. Goal: to ensure the remaining harvest is plentiful, to thank the earth for its generosity, and to bless the soil for future fertility. What you'll need: a small bowl of fresh spring water, or tap water if spring water is unavailable, a pinch of sea salt, and a sprig of fresh rosemary or basil, herbs known for their cleansing and protective properties. When and how to conduct. This ritual is best performed at dawn or dusk, when the light is soft and the world is quiet. Go to your garden or any potted plants you tend. Add the pinch of salt to the water, stirring clockwise with your finger while silently focusing on gratitude. Dip the herb sprig into the salted water. This is not the day for aggressive disruption of the earth's surface. Mystical reason and consequences. On St. Fiacre's Day, the earth is particularly sensitive and receptive. Unnecessary disturbance is seen as disrespectful to earth spirits and the sacred cycle of growth and rest. To disrupt the soil without good cause is believed to invite barrenness into your garden, your endeavors, and even your personal life. It can lead to poor yields, financial losses, or a general feeling of instability. Do not waste food, especially harvest produce. The prohibitions. Do not allow freshly harvested fruits, vegetables, or grains to spoil or be thrown away carelessly. Be mindful of your portions and preserve what you cannot consume immediately. Mystical reason and consequences. This prohibition is deeply rooted in gratitude and respect for the earth's bounty. To waste food on this day is a profound act of disrespect to the spirit of the harvest. It is believed to invite scarcity and hunger into your household in the coming months, manifesting as financial drains or a persistent feeling of lack. Do not quarrel or engage in harsh arguments, especially in nature. The prohibitions. Refrain from heated arguments, bickering, or angry outbursts, particularly when you are outdoors, in a garden, or near plants. Keep your words gentle and your temper calm. Mystical reason and consequences. Negative energy, especially anger and discord, is believed to be absorbed by the natural world. On a day dedicated to the earth's nurturing power, such negativity can poison the very ground you stand on. It is thought to bring discord into your home, spoil plant growth, and even cause rifts in relationships that are difficult to heal. The earth remembers harsh words. Do not ignore a sick or dying plant. The prohibitions. If you notice a plant in your home or garden struggling, wilting, or showing signs of disease, do not simply ignore it. Take a moment to tend to it, or if it's beyond saving, respectfully remove it and return it to the earth. Mystical reason and consequences. Neglecting a struggling plant on this day is seen as a harbinger of personal or financial decline.
It symbolizes a lack of care for your own well-being or responsibilities. According to tradition, this neglect can foreshadow overlooked opportunities, health issues, or a general decline in your affairs, as the vitality of the plant mirrors your own. 5. Do not cut down a healthy tree without grave necessity. The prohibitions. Unless absolutely necessary for safety or survival, avoid felling a healthy, thriving tree. Mystical reason and consequences. Trees are ancient, wise beings, deeply connected to the Earth's energy. To cut down a healthy tree and Desde entonces, el apodo de Rosa la acompañaría para siempre. Pero la belleza de Isabel no era solo física. Su alma resplandecía con una piedad y devoción inusuales desde su más tierna infancia. Imaginen a una niña, desde los 5 años, inmersa en una vida de oración y penitencia, rechazando los placeres mundanos y las vanidades que su gran hermosura le ofrecía. Rosa anhelaba una unión íntima con Dios. A los 20 años contrajo una enfermedad que la dejó postrada y como un acto de humildad y sumisión a la voluntad divina, hizo un voto de virginidad perpetua. Sus padres, deseando casarla y asegurar su futuro, no comprendían su profunda vocación, lo que le causó gran sufrimiento. Para desfigurarse y alejar a sus pretendientes, llegó a frotarse la cara con pimienta, cortarse el cabello e incluso quemarse las manos con cal viva, buscando siempre la humildad y el desapego. Rosa se retiró a un pequeño huerto en la casa de sus padres, donde construyó una ermita diminuta. Allí, en soledad, pasaba horas en oración, meditación y mortificación. Su vida era un constante acto de sacrificio. Ayunaba rigurosamente, dormía pocas horas sobre un lecho de espinas o troncos y llevaba bajo sus ropas ásperas cadenas y una corona de espinas. Se dice que su ángel de la guarda la visitaba a menudo y que incluso la propia Virgen María se le aparecía para confortarla. Sus experiencias místicas eran tan intensas que, en ocasiones, entraba en éxtasis divino, levitando y comunicándose directamente con lo celestial. Pero la vida de Santa Rosa no era solo de sufrimiento y retiro. Dotada de un gran amor por los pobres y los enfermos, dedicó su tiempo a cuidarlos en su propia casa, abriendo sus puertas para atender a los más desfavorecidos de Lima. Cultivaba flores y bordaba para ayudar económicamente a su familia, siempre con una sonrisa y una actitud de servicio. La gente acudía a ella buscando consuelo, consejos y, a menudo, la curación de sus males. Se le atribuyen numerosos milagros: la curación de enfermos incurables, la multiplicación de alimentos en tiempos de escasez e incluso el control sobre las plagas de insectos en su huerto. Cuenta la leyenda que los mosquitos de su ermita danzaban a su alrededor sin picarla y que un pájaro jilguero la visitaba diariamente para cantarle sus oraciones. Falleció a los 31 años en 1617, dejando tras de sí un legado de fe inquebrantable, humildad y amor desinteresado. Su canonización en 1671 la convirtió en un faro de esperanza y devoción para millones de personas en todo el mundo. Ahora, profundicemos en los signos de destino que este día, imbuido de la energía de Santa Rosa, puede revelarnos. Nuevas populares. 1. Si el 30 de agosto el cielo se tiñe de un intenso color rosa al atardecer, es señal de que los ruegos por la pureza y el amor serán escuchados y concedidos en los próximos meses. ¿Qué se necesita? Una pequeña mesa o estante limpio, un mantel blanco, una imagen o estampilla de Santa Rosa de Lima, un pequeño crucifijo, opcional, una vela blanca o rosada, un jarrón con 3 rosas blancas o rosadas frescas, un vaso de agua pura, un rosario, opcional. ¿Cuándo y cómo realizarlo? Por la mañana del 30 de agosto,
En un lugar tranquilo de tu hogar, limpia el espacio, coloca el mantel. Dispón la imagen de Santa Rosa en el centro. El crucifijo a su lado si lo usas. Enciende la vela, colocando el vaso de agua al lado. Coloca las rosas en el jarrón. Siéntate frente al altar. Medita unos minutos en silencio sobre la vida de Santa Rosa y la pureza. Ofrece tus oraciones, pidiendo por tus necesidades, la salud de tus seres queridos y la paz mundial. Puedes rezar el rosario o una oración específica a Santa Rosa. Oración sugerida. Oh gloriosa Santa Rosa de Lima, flor del Nuevo Mundo y espejo de santidad, te ruego que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor. Concede la pureza a mi alma, la fortaleza a mi espíritu y la paz a mi hogar. Protege a mi familia de todo mal y guíame por el camino de la virtud. Por tu intercesión, que mis ruegos sean escuchados. Amén. ¿Qué hacer después? Deja la vela ardiendo completamente bajo supervisión, o apágala con un apagavelas, nunca soplando. Las rosas pueden permanecer en el altar hasta que se marchiten, momento en el que debes devolverlas a la tierra, enterrándolas o depositándolas en un jardín, agradeciendo su presencia. El agua se puede beber o usar para regar una planta. 2. El baño de agua de rosas para la purificación y la belleza interior. Propósito: purificar el cuerpo y el espíritu, atraer energías positivas, fomentar la belleza interior y exterior y sentir la conexión con la energía de Santa Rosa. ¿Qué se necesita? Un puñado de pétalos de rosas frescas, preferiblemente blancas o rosadas, un recipiente grande con agua limpia, idealmente agua de lluvia o de manantial, pero la del grifo sirve, una vela blanca, sal marina gruesa, opcional. ¿Cuándo y cómo realizarlo? Por la mañana o al atardecer del 30 de agosto, en un ambiente tranquilo y limpio. Llena el recipiente con agua y añade los pétalos de rosa. Si lo deseas, puedes añadir una cucharada de sal marina. Enciende la vela blanca cerca del recipiente. Mientras viertes los pétalos, visualiza cómo el agua absorbe la pureza y la gracia de las rosas. Recita en voz baja. Texto del rito. Con la pureza de estas rosas, bendigo esta agua, que limpie mi cuerpo, purifique mi espíritu y atraiga la belleza y la armonía a mi vida, por la intercesión de Santa Rosa. Que así sea. Deja reposar el agua durante al menos una hora, preferiblemente bajo la luz del sol si es de día. Още като юноша, Александър е възпитан не само във военни умения, но и в християнска вяра, която ще го води през целия му живот. През 1940 година, когато Швеция напада руските земи, младият княз Александър, тогава едва 20 годишен, застава начело на малобройна, но храбра войска. Преди битката той се моли усърдно в храма, а според преданията получава божествено откровение и благословение. В нощта преди сблъсъка един от неговите войници, Филип, вижда как светите мъченици Борис и Глеб, яздейки по водата, обещават помощ на княза. Битката при Нева е триумфална победа, която носи на Александър прозвището Невски и го прославя като непобедим военачалник. Само 2 години по-късно, през 1642 година, на заледеното Чудско езеро, Александър Невски отново се изправя срещу тевтонските рицари в легендарната битка, известна като Леденото клане. Неговата тактика да разбие тежката рицарска конница с леки, но бързи отряди е гениална. Победата е категорична и спасява руските земи от западното нашествие, съхранявайки православието. Но Александър Невски не е само войн, той е и мъдър държавник и дипломат. В тежките години на татаро-монголското иго той пътува до Ордата, водейки трудни преговори, за да спаси народа си от още по-голямо унищожение, приемайки бремето на данъците, но запазвайки вярата и културата на русите. Неговата дълновидност и саможертва в името на народа
са пример за истинско служение. Александър Невски умира през 1963 година, но неговата светлина продължава да свети. Скоро след смъртта му започват да се случват чудеса на гроба му, а през 1980 година неговите мощи са открити нетленни. На 30 август 1824 година те са пренесени в Санкт-Петербург по повелята на Петър Велики, за да се превърнат в символ на имперска мощ и духовна закрила. В България катедралата Свети Александър Невски в София, една от най-големите православни църкви в света, е посветена на него, свидетелство за почитта и уважението, което светецът получава. Мощите му продължават да бъдат източник на изцеление и утеха за всички, които търсят неговата закрила. Неговата история е не просто летопис на събития, а живо свидетелство за вяра, доблест и чудотворна сила, която преминава през вековете. Знаци на съдбата. Блок с информация. В този ден, когато завесите между световете са по-тънки, природата и ежедневието ни изпращат многобройни знаци, които могат да разкрият бъдещето или да ни предупредят. Бъдете особено внимателни и отворени за тези послания. Народни примети. За времето и реколтата. Какъвто е 30 август, такава ще бъде и есента. Тази притча ни учи да наблюдаваме внимателно времето днес. Ако денят е слънчев и топъл, предстои ни дълга и мека есен. Ако е облачен и дъждовен, пригответе се за ранна и сурова зима. Причината се крие във вярването, че този ден е като огледало на идващия сезон. Много роса сутрин на 30 август предвещава богата реколта през следващата година. Цел. Този ритуал е насочен към привличане на духовна защита, укрепване на вярата и получаване на смелост за преодоляване на житейски изпитания, както и закрила от врагове, както видими, така и невидими. Какво ще ви е необходимо? Икона на Свети Александър Невски, ако имате свещ, чисто сърце и искрена вяра. Кога и как да се проведе? Най-добре е да посетите църква сутринта на 30 август. Запалете свещ пред иконата на Свети Александър Невски и се съсредоточете върху желанието си за закрила. Ако не можете да отидете до църква, направете това у дома, пред домашна икона или на тихо и спокойно място, където можете да се уедините. Текст на молитва. Кратка. О, свети благоверни княже Александър Невски! Моля те, бъди мой закрилник и покровител. Защити ме от всяко зло, укрепи вярата ми, дай ми смелост да премина през изпитанията и ме води по пътя на правдата. Нека твоята свята сила бъде мой щит. Амин. Какво да правим след това? След молитвата оставете свеща да догори до край. Носете със себе си малък талисман, осветен в църквата, кръстче, медальон, като напомняне за получената закрила. Ритуал за очистване на дома от негативна енергия. Цел. Прогонване на натрупаната негативна енергия, зли духове и лоши мисли от дома ви, създавайки чиста и хармонична атмосфера. Какво ще ви е необходимо? Църковна свещ, малко тамян или сушена градински чай босилек, светена вода, отворени прозорци. Кога и как да се проведе? Проведете ритуала след обед на 30 август, когато слънцето започва да залязва. Запалете свещта и тамяна. Започнете от входната врата и обиколете всички стаи по посока на часовниковата стрелка. Свеща държите в дясната ръка, а тамяна в лявата, или го поставете в кандилница. Докато вървите, шепнете: злото си отива, доброто пристига, думът ми е чист, благословия привлича. Какво да правим след това? След като обиколите всички стаи, отворете прозорците широко, за да може негативната енергия да излезе. Поръсете със светена вода ъглите на всяка стая и около входната врата, за да запечатате очистването и да привлечете благодат. Оставете свеща да догори на безопасно място. 3. Създаване на защитен амулет от природни елементи. Цел.
създаване на личен талисман за защита от лоши очи, зли помисли и негативни влияния, който да ви съпътства в ежедневието. Какво ще ви е необходимо? Малък, гладък камък, може да е речен или морски, клонче от билка босилек и сушен, или риган, малко червено конче или връвчица. Кога и как да се проведе? Съберете елементите рано сутринта на 30 август. Отидете на тихо място, най-добре сред природата. Почистете камъка и билката под течаща вода, мислейки си за пречистване. Свържете камъка и клончето с червеното конче, като на всеки възел повтаряте: защити ме, камъко, от зло, пази ме, билко, от уроки, в тая пъту последици от нарушението. Кърмичен дълг, липса на благополучие, възможност да изпаднете в сходна нужда. 8. Не обиждайте и не наранявайте животни, особено бездомни кучета. Мистична причина. В много култури животните се смятат за свързани с духовния свят и са носители на важни знаци. Кучетата, в частност, често са възприемани като пазители и водачи. Нараняването на животно в този ден може да привлече гнева на висши сили и да донесе лош късмет. Вярва се, че всяка пролята животинска сълза в този ден може да се превърне в нещастие за извършителя. Последици от нарушението. Лош късмет, болести, нещастия, гняв на висши сили. 9. Не гледайте директно в очите на непознати хора твърде дълго. Мистична причина. В дни, когато границите между световете са тънки, хората стават по-уязвими към чужди енергии. Директният зрителен контакт може да бъде канал за прехвърляне на негативни мисли, завист или дори уроки. Някои хора имат способността да отнемат енергия без дори да осъзнават. Пазете своята енергийна цялост. Последици от нарушението. Уроки, отнемане на енергия, чувство на слабост и изтощение, привличане на негативни влияния. Зип. Не стойте дълго на кръстопът или пред отворена врата, след залез слънце. Мистична причина. Кръстопътищата са места на енергийно пресичане, където се срещат различни пътища и сили. След залез слънце, когато тъмнината се спуска, тези места, както и отворените врати, които са символични прагове между светове, стават особено активни за проява на нечисти сили и бродещи духове. Стоенето там може да ви направи лесна мишена за тяхното влияние или да привлечете нежелани същности в дома си. Последици от нарушението. Привличане на нечисти сили, чувство на тревога, лош сън, кошмари, необясними случки. Надявам се, че тези древни знания и мъдростта на предците ни ще ви послужат за мъдрост и защита в този особен ден. Бъдете бдителни към знаците, които ви изпраща Вселената, пазете традициите и нека съдбата ви бъде благосклонна. Нека всеки ваш избор води към светлина и хармония. До нови срещи в света на тайните, където миналото винаги ни говори за бъдещето.